mbe basi ibintu mba muri jene biki kabasha ndiko numva mengo hari ibintu ndiko ndumva muri jewe gusa ariko ndiko ndiyumvamo we ari vera sa we ari vera nibiri hagu mungora muhimbiriwe ingo cyana kubwarira ingo nakubira ikintu kabisa ingo nyaruka Arivera jari kintu ngoma numva avuga neza kandi cyo kintu je numva ikintu kize ngo hane rero hariya mu gisaka nkeka hari umuriro hariya mu gisaka ariko harakumuriro nukuri hatariko harakumuriro kabisa ariko kintu numvise ego we navyo wumvise wewe numvise ngo cyo kintu kandi hariya ndacumbise mu gisaka hariya we makandize wewe When I could give, so but you sing away. If there is no funny week, I don't want peace. There is no funny week. When I could be the carry we sing, there I would give start. Kare wa mukobwa kuvuga aha ndakubwiye aka no musi n'amazi yera ndiko ndanwa jewe uvuga ariko cyatavyo nomvye navyumvise mbere no musi ni kwa kangahe nyibutse no musi ni kwa kangahe wewe no musuruzi kari kunohera ndacyumvise cyariya ese nakubwiye ugenda gutaye bicyashye nanjye ndongeye gucomba aho gira kabiri konyena jera kumvise n'ubu nyene jera nabikubwiye abo tugende kuraba Numva nifuza kumenya umuntu Kasongo mbona we songa libara ubuye Kasongo mbona we mobali nangaye no uvuga kuri yinde wabonye nakubwiye cyakira numvise raba rero wabyiboneye raba we Arivera we nama nakubwiye kunga yakwengo n'amatabi nishinga raba uvuga neza cyane nakubwiye harimo amesini Yesu umucunguzi wanyu nimwamenye ndi Yesu umucunguzi wanyu umwana w'Imana yo umbe ni Yesu niwe mwenyewe uramubonye n'amaso yawe ibiganza byawe biramukozeko mwenyewe Yesu Yesu wewe ko ndagize tombora rero umvize ndakubwire wewe buramurabye je ndagiye guhamagara abajama babandi bose bagowe bya binkwatabi byamire urabazi wewe ngiye kubazana Yesu abahumugisha Yesu kweli ngiye kubazana bazane urushe ni uremerewe nabo baragowe bose bararushe bazane ndabazanye wewe buramurabye ndaje wewe buramundabiye ndaje uhawe na patiri atekera babikira gabona uko yiyita Mesiya umwami no kumengo bya bihengo ndabibonye hari abashirika ngenda bibarire bashako Yesu yavuze bibe abihimigisha Jesus is Lord.
akawe n'akawe bro mbwira none habaye iki wewe wari ubizi yuko hari ikintu no musi nabonye cy'igitangaza uno musi Yesu yavutse nimuze tugende ndabereka aho yavukiye uno musi yavukiye mu yingi wacu aho twego turaragira burya ndamusigiye aho twego turaragirana nimuze tugende munyaruke mugoma mwikuguma miyerereza mu bireke abahimigisha nawe ryataburi hebe nawe daze wocha wironkera umugisha turabamwa uyu nawe sina ujanza dozina cyari hagarara abahimigisha muce witwa mukozi w'Imana turasengera abantu fesha wa kirofa urabanga Yesu yavukiye ngo mpande yawe aho uri kibaregwe nkuko Yesu yacavukira wawe gute Yesu nimborerwa biragenda na muhungu oya banzumvirize niba rukuri nyene yavukiye wamubonye neza nore uvuze ko wasize umucungishije umuntu reka ntangore kuko ibibazo nk'igihumbi ibibazo binarenze byo ucintwara jewe ndamutura ibibazo vyanje kubera uri naremerewe urumva kino kirogo uriwe kiravuga ngo yavukiye ngo ngahari ndaragiriye ngihebwe muhungu wewe byawe nturi kurarota inzira neza usanga uri kurarota kubera akakana Yesu nyene wewe wamubonye jewe nk'ukuntu nigorewe nk'ubu nk'icyo munyereka no mutura ibibazo bye nifitiye abantu no kwimwera barabuze nindi mishatsi itakimera rero nibyo ntazi we muhungu we wumva gute kubijanye n'ifegi yaje kweri ide n'ifegi n'inyota numva nifitiye kuko Yesu yaje ko tuge cyumurabe tubize nikari byo ndamuye gene manada tumoje n'inyota y'ifegi numva yanandembeje avuga neza bashi numva kyandembeje ko tuge cyumurabe ubwo Yesu yuko bibaye Ayuda kumenga bakanura nabi none niba mukuza Yesu ikabana bakibaza hondi ubwaye bwidura ari ubwabo nigiye nzira no kuri n'ubugingo abakine baremere mwese wanje Yesu tuze gusa twe turakuze Yesu tuze turakuze mwe murakuze n'abakuze nibaze abarushine baremerewe mwese ni muzi wanje Yesu dera ndagiye ngaho ni muvugana aya sawa muri Imana bari nawe reka mvuganye nabo ubwo reka mve mbuga cyumbwirira iye neza igihe bazo byanyu Yesu jewe ndafite ikibazo jewe nashaka ndakwitumire ku Mana umbwirire Imana jewe kweri ku mafaranga pastor yampanuriye ko ndoronka muri 2026 indungikiremo utumiliyoni 10 jewe hari umusani yitwa Kiriku shaka nzo kwihera amahera y'agafegi urazi ko bigoye kandi gusabye Yesu ubisabira Imana igisabo cyawe cyumvise yemereye igisabo cyawe cyumviswe wewe ntakiguze nawe wasaba ko umukire wa mbere ku isi gusumba baziranotse ba dankoche ba Elon Musk bose tuguma tuguha gusa kira gusa gusaba igisabo cyawe cyagize gute cyumvishije ndaza gusabira hamwe ndaza gusabira Imana abari muri tera gateka amuri nawe kumwe ari batatu wewe wawifuza iki Yesu jewe shaka ikintu ufasha jewe nyene muri 2026 zonze nk'umukobwa adafise ingidi nguyu umukobwa anambye kabisa ari hehe sawa anambye kandi ndabisaba ibyo bintu ubinkurikiranire shaka kobwa kanambye atangidi gafise inkabeza sinibubaho cyo kintu ari gusaba mumukubite cyane jewe nanu yuko ndoja mwijuru n'amaguru numva nifuza kumenya umuntu yuko ndoja mwijuru niki n'amaguru Yesu uranyumviriza wewe nuko nabigutumye udushikiri Imana wewe ubwire nuko nakubwiye nyene niko ndabikeneye je bamba niko ndoja mwijuru n'amaguru igisabo cyawe nawe cyumvise mugabo nyimba ushaka mukugana byinanze no koresha imbaraga nkakurangira nka Nerinaki yawe moni afere je mbona basanzwe bariho
igitabo cyumviswe gusa idemere 26 zana n'ibintu byinshi iri nk'ibisabo byinshi cyane bizongera kushira mugabo ntugire ikibazo ibitabo byanyu mwese kuko nabyegeranye nabishikane mu ijuru Imana tegute bakorere ko mwabisabye. Yesu jewe kweli sindaguha ibibazo binaniranye nk'ababandi bajya abunye nabo oya ikibazo ntabyo ndaguha gusa jewe kwenda gusaba mbumusangira ngendo wawe aho uzoja hose jewe ndagukurikire kabisa kandi umuntu azokugora nzomuca ugutwi nka Petero wewe gusa jewe shaka jewe umwigisha mutonya cyangwa basi reka umunyeshuri wawe basi aho uzoja hose genda gukurikira yego kabisa oya ntibishoboka mbebwe wewe waruzi ko uri Yuda wa Debere 26 wewe uri Yuda Iskariote wewe umwe yanguza rapitatu y'amashiringi mbega ndaguteye ni wewe nyene ni wewe Yuda wewe wona nabo cyojana abigisha abandi cyojana abandi byo basabye byakiriwe mugabo w'igisabo cawe kweri cyakiriwe ndabizi ushaka kuzabona ibisagara igalilaya Tesalonike aho oya wewe igisabo cawe ncyakiriwe kandi urantunga gusa igisabo kitabaho wewe ujya nyene Yuda wewe aberetse yawe ni umukomezi wa nabi Wesha cyuka Sinduda muri Yuda ibyo bya Yuda nibiki bya Yuda ndiko ndarota wari kurarota aturi he we ntona yuko twaje kwahiye bose aranyuruka oya wewe mbwira ukuntu byagenze ega bisaba dukorera ningo gamani dutahe ukuntu byagenze rero bose aratwica yaciye ambwira ngo je ngo ndi Yuda niho wumvise mbize bati Yuda just ndi Yuda jendi Yuda mbuzi ngo kanga jendi Yuda oya wenda ko madakubwira reka heni rikoti wambara uri Yuda uri Iskariote jendi Yuda uri Iskariote oya ndakuzi kukara mugabo uri Iskariote niba ndi Yuda rero oya just ndi Yuda uri Yuda nyene nshaka ko no umuntu w'Imana tugende mani tugende kukazi tuje kwahira ibintu by'abandi ivyo navyo uri kurarota ngibiki none wewe ego ubu turi ku nohero no muzi warubitse abo wari kurarazirana uri kurajya noheri ubuzi ku noheri iganaje amafaranga bisaba yuko acayaduha ari he arayaduha rero arayaduha ahubwo dukore tugende tuje kwahirama tugende no safi sana